Mwanchumuriri Ndizi TV nande nigo chiaragire Chinsa Ikomi chabona marogoba ekerengo kwaria ni asemesa ya mangana maya elio manya na bado andete gwateka ime na isko ya Gusii anne koruria gakiete goika boneno kuboli kwa na ikaranso ikeno manya na andete gwateka ime na isko ya Gusii ekeroli libono obombodi bwa simiolo moja ni Kenya abukura wana Raila Odinga bwanyadire boko moji Inspector General of Police anasengwana ya nyarakago kwana buna abantu bali banyaride gose abana siasa nigo banyaride bakoriye mebere enene kungainire buna nabasigari banyaride bagoita bandekero kurubekana gwakoragarde Raila Odinga nabarebande nigo bamomochiri bakumuboli na Kenya kiale egekogera abantu bali abange bakwete nigo babwate chingoma chia masasi ayuna lyandida korekana egandoje na abamenyi be county Nyamira nabarai abao Kwegomba gendete gutuma engora yabo kubatikana no gosira kwa Ericha onsiemo oyorenge omwe msiwe wodi ya Amayia ayungati yali mwanju mulinga ngwarikanetie nekrabali kibaito bali skali go kwarganilia bachuko yansansa maranage kuragense yemo yabona maroba kolende asinse jigeni gotoko yeretera singi ensensemo yekingese usaribe kirgo tuma goika asemesetu yamangana maikaba mona nchigo ikomalio nyorona no tura sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onyajiga kina boto tweet @Ndizi TV News karenga liao yanda kutuma gwetera senamba ira screen ya Europe nigo tukubatira nacho Auta kurwa sensemeli yomonwe manyirerio abigari nyancha mane kuna muri wine chibicha gwikira senchera ya bene Eliane Brighton Makori Omosubati oyo mokorwa sensemo yerera kenonga oya serieta irinige sare nigo bono ari ebirero ebinene magiga yomosajoye ekranyarde kagosoka korwa senka yabo litko lya chimamosi boiga gachigotoka asomochi omongao asebono mosajo anyari kwanga koirana ase enka yaye osubati oyika ukwana asensemo yabo songo nigo bana terna nonye nabo nigo bachire kwebereri musajo yanyarega kwirana senka yaye kolende wikabono musajo yubwangire kwirana asebo igaborira bagambi ko mubwatesia no musajo yakwirana asenga yaye Nchasa marieta igonkoro kwa irini gesara owekenyoroge koro kwerera kenonka Kisii township sublocation Kisii central ward Kyogoro division ibombwato muchanduriga kuba yarengeri itukoria Jumamosi tuma kwenye twaye niri mu muromi nto bwengentete begaikari itukoria Jumamosi saa 7 kamili tokoragera umugako na gasoka tachieti koirana begaika Jumapili mambi ngakira bagambi simi kabate bitimbo getibuya mugako na asogete saa 7 tachieti koirana bagante ikanya kori gari gakoboro manya kori pot ane nyumba oyoro monene ori university yakobori ibankoira ne sukuru ntaro chitato minto bona abana banchandira bakuna kombori tato minto tari gocha nyumba bona nasirwe ginko batebi musubati oyi net yagotebere ne serikali umuntu oyonko na gwaka na chankiri Ekaratogo sukabo sioni gabamenyi korwa sensemo yanyatie ko yegotoka sebunge ya Kitutu Jaji South nigobono banyarire bagobohori eserikali anene gwetera ase korosi weji baragose Kenya National Highway Authority kobeka chibobi senseme kurengana barabo nigo bateruna emebasokane menge nigo yabeire senseme yo eyeirira banta bange gosirio bogima ekero umongina osemo basukana obwango go korekana asomongina nyarde kago tuomone pigipigi ayeka kago siro bogima bwaye oyo kweni wali tukuralero ase ensemeyo moliketo na ndere tukutubwatiro roboti orukurwa senseme kolende ekena kiye kingesa tutumeire bana bamenya baote abuna chibuobi chibe kwa sebara eyo Marieta ngongoro kwa ebalini emuto abuki oyo sirirega oyo makomoke umwabo tata twamenyire nere myaka emenge tokinete nere omongi no mwororo
ngoetare ngepara ase pare yanyatieko yakurira abantu abange abantu banyatieko bakurire batebire pari yibikwa matuta batebire ngakime enyinge nikiye kugera abarai baito batari kubeka matuta se pare yairira anti itore ngo mororo ore gotokonya gukina kaki twasabire nkurira tore twasabire eserekali omae musio nyatieko ward MP kibagendi n'abarai bande onye pare tari kuchikobekwa matuta igotogo soka para tusimeka matoke Nogo semeri kwa bamenya bono bunama chibuobe ise kubekwa sensemeyo na bembaskano iranyare kegotangwa korwa sensemeyo muri tunara sensemeyo na yutware ni roboto irwa senchera yubikire kutokusuka bosyo ni gotokwanda wikase county ya Nyamira sibona be MCB county yamona bamenyi be county ya Nyamira bagenderete gutuma magombo nako remia enka ya Nyagosira Ericha onsiemo oyorengo mwe MCB wodi ya Amayia magigayo konyarumba basukano bwe bana usiru mabwaya bulitiko legoro bagukwana asensemeyo ni gobono bamunyuire Nyagosira onsiemo uno murai konyora bwerure koreta magendero ase wodi ya Amayia boigo na ase county ya Nyamira bakurawa na minda lichi oyoro mwe MCB wodi ya Amagombo nande ore umurai bwabake ase bunge nigo barure ngora yabo ase ogosira kwa herija onsiemo sana kwa vile alikuwa leader of majority na mimi leader of majority. Tumefanya kazi kwa pamoja kwa vizuri sana kwa mwaka mmoja ambao umepita, na tegemeo letu ama tulikuwa tunategemea ni kwamba yote tunayosema ama tunayofanya katika County Assembly ya Nyamira tunaweka watu wa Nyamira kwanza, na amenifunza mengi. Alikuwa mwanasiasa shubavu kabisa na alikuwa tayari kabisa kufanya kazi na watu wote. Tunachukua wakati huu tunapoomboleza kifo cha mwenzetu, wenzetu wote wa County Assembly ya Nyamira, tuwe watulivu. County nzima tumempoteza mwenzetu mwenye alikuwa anapenda kazi sana na alikuwa anapenda watu wa Nyamira kwa dhati. Bamenyi bensemo ya Masimba ni gobono bakare kuboli mubunge bwenseme yokurire na korosi kibara anekerbanya ribagate abuna okotaroswa wejibara anene asenseme yoni goyairire obosombi gotakorekana buya ase ensemeni obambona akibari sikurire na korosi wani gobosombi no bonchirwa chikogendera asenseme yo ya Masimba tengoro kusabeleo nyabengi ntuna bakachi ba Masimba ward tuwabere utoguchandike ngakentamba se para ya mate ekuru Masimba yaganda all the way to Matembe yacho weka junction ya Ramasha. It's now almost 3 years down the line tuchandike se pare kembure ko tutari gweteka bano iga today tuwaire casualties abantu batatu ba umire nsa go Masimba sub district hospital. Etogo saba abarai barito chorete aso wancha koino motokonye pare right from our MCA to our right honorable the president of Kisii County andete sana buna njemba to mosigo ya nyugire ngotara ne subana mabuko tafatali mugambi torosere pare ya ito nari no into togo chogu gari twaruto subogete ndubate para unde bwe pigipigi useito ndamasha epare mwesimigo manduku twanje torosele pare ye pare ya rostu no mwesimigo machagu ya karosi no mwesimigo oli rwetoro ruri kuru kumoindi epare diga tokobe yawo tokonye pare ndubwatia stoko etera buna wone mbureko chagotu ndubwatia stoko bogoli abantu tokonye ngabuna turaba ga banginda babanda igato nyare tokobe kirwe bina epare na betiga tokobe yawo tokonye ekero bomo bwa simioro moja na Kenya kwanza nene bali bachoretwa ochukura chinkwa na buri chikolia ngyo batakere gochikomerana nigobona bamenyi be county ya Kisii ne kurwa sensemo ya Nyamataro banyarire bakubolia baraya bune karba uchukwana chingwana cyabo kibe chingwana kiri kikorireri ali abakenya bagandate gwetera anene asogokina kwebo ebirengo byobogima bose ogokina kwa magori yebintu awo eibono yanyarire kego chanda abakenya batamo bakwane baigwanane oganduruka bakawaida mna abakenya bakawaida basumbukire bataiwana 19 case maandamano kwa ndachipara tago tokonya
Nabato gutiga mangana kwenda kuminuka n'ikipara kifuru kusamba ibintu by'abantu kusalia abantu bandi bari bagumugiti chiloni bakona ari ibintu byabera niyo magase bakurusika saba banare koirani twari gusaba serikali bayigwanane bantu bakoleta omulembe ekinkwa nekyo kirigereribwe bwikirano ekiagera nyona abakomedi serikali bagwate light yabo nade mbaroche se abokongo bole omare bwa mangana mnanji mwana boda boda igarama yo bonbanigolere yabaligereri nyona sesema ya maguta sesema y'indagire itotumeka kya nyomba kyagera lituko ngo basaba banyare ukurigereri ibintu mnebyo nainde asemesimame ibago banyisiri Europe kyaramanda mano tawo cyo tokonyora so musikiraira tiga kinkwane cyo sirigereri bwe kyaringe neto mo president ito Kenya no muntu ategereta mwana nanya manyite byamoro nenge tubwata abana kumwanje mo tiranire bintu ase so da nendo bana boda neto kuna kungangana akia ngosi kwa jirego ajirego abantu nkorera bali yegera nabona abantu bayikurira bona ntuna kitoko nyandika bana boda ekero togosuka bosio mwarimu monene bw'eskuru ya Mubambasio jini gobono anyarega kwene kibune skuru eyo nigegenderete gokonya gose gosira gocha senseme yugose abamenyi benseme yanene karabanyarde bako rosi jishedi gose sebana boda boda bagochikuiga ma senseme yo nigatene nere njere yamo yogokonya gose yokurubo bokonyi gochi sebinyoro mwarimu yo church Dr. George Gochi nigatene na chikogendera kubwate sebinyoro ebyo na karosi ebintu ao senseme yo. And the border gentlemen have been at the forefront in ensuring that our students don't mess up. And not once, not twice, several times they have brought students who were found out of school without permission, cheats. And that has made our students not even think of sneaking out of school without permission. What we expect is them to behave well and be supportive to our school, particularly the school programs. Out of this cooperation between the school and the border riders, we believe that there is going to be more benefits in terms of they are going to offer better services to our clients, that is parents and our students. And besides that, they will also support many programs of our school. But above all, we are happy that they will be out of danger, particularly those who used to park outside on the streets, on the road, which is very busy, being used by many motorists. Inspector of Police Javet Komeni gobana nyarega komoji bari bagendete komoji abanyanyimbo bunanigo batumegete chinguru chinyinge asoko baseberania ko baturubani bari bari korobekana asamatuko amayaka ukwana nigaterena barabuna abanyanyimbo wikabachi kwene kuna ngolinda balense ya Kenya onetanyaraga koreta sagasagende yonsi. We have a role to protect life and property. We have a responsibility to ensure this country is secure and safe. And that is a mandate we are going to discharge without fear or favor. So the propaganda out there will not discourage us. They can continue threatening us that so and so will go to ICC, so and so will go to court. That has no implications at all in terms of our commitment. We have a duty to serve our beautiful country, colleagues. We cannot allow what is happening in the neighborhood. We know what is happening in the neighboring countries. We are not going to allow that to happen to our country. We have no spare country. This is the country we are given by God, and we are going to protect it jealously. Kwa hivyo ambaye ako kule nje anafikiria atatisha polisi, anajidanganya. Kuna wengine tumesikia akitisha ati hivi karibuni tutaenda Asengwane yobono ya Javet Kome nigo omobwasi miuro moja bokura wana Raila Amolo Odinga banyarire bakomo chenkwane yo anekero bateruna
barabuo nigo bamanyete bina abanyanyimbo nabo banyarete bagoseberani na gwakabanta amasasi ekero bare kubaseberani ekero bare kurubikana laira nigo bona mochiri kome na kumuboli na insekio menyete ekero kana bina abanyanyimbo mbagete bare kurubikana amasasi. Kenya, you have all attended some, and we will be attending some more in the near future. We can confirm that police killed and wounded many Kenyans. It should never have happened. It should never have happened again. And more importantly, we will do whatever it takes to ensure justice for the victims. We will ensure the perpetrators of these crimes pay. And it is actually very disappointing to see a statement from Inspector General of Police, Ikomi, saying that we hired dead bodies to accuse police of brutality. I don't know in which world he lives. Because the bodies we've been burying have bullet wounds on them. And death certificates. Omokonyi bumurai bwense katika shagwa nigaterena nigo bagendera kubeke miroberi miya ase serikali ya Kenya Kwanza ilikwenda kuna ngosira baroboremi ase ense ya Kenya gagoya kwana rero ase nsemo ya Nyeri asogo chakiwa wa Kenya Cooperative Criminals ase nsemo ya Kiganjo gaterena ine aremereme serikali ya Kenya Kwanza begede asogo sira oboremi. Public sector reforms and specifically in the dairy subsector. Your Excellency, this subsector has been the worst victim of state capture and conflict of interest. And the reforms have begun in earnest, and you have heard when the price of 50 shillings is mentioned, there are some murmurs at the back. Is that so? Because when KCC pays 50, the cooperative societies deduct too much money than what is required. And as a result, Your Excellency, we are planning the dairy conference in Nakuru in early September, and one of the issues to be discussed is the Cooperative Act and the amendments that will be done to that act to protect farmers from exploitation. So I want to ask farmers to be a little bit patient. That matter. Sensemo ya yemura ibwense Dr. William Ruto na mentingane yo chinguru asata abune ineres naro eserikali ebegete anegosiro moremi tachkonyora sadenene ekerakoni amabere gosebinto bilia kora uno moremi asense ya Kenya. Tuko na mpango ambayo tumefanya ya milk coolers. Matatizo mingi ya wakulima, nilikuwa jana Mkuruweni. Wakulima wengi wanahangaika na maziwa barabarani kwa sababu ile process ya kufikisha maziwa mahali ambapo inaweza kuanza kushughulikiwa na mambo ya processing inachukua muda mrefu. Na ikichukua muda mrefu maziwa ile inashuka, quality yake inakuja chini. Kwa sababu milk is a very perishable product. So kusaidia kuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei ya sawasawa na ayubono nararenga Chinsa Ikomi konde nyona gekuraga ense yemo yabono maragoba bikonyora yamana mange bana chikoretwa go jaso na Frida kerubo herinde umanyenga kyanda tegwateka ime na isiku ya Gusii kabe ime yandi Steven Roban sumo Gusii tujikumaya kurunyamira na ki banga kibirenge bwenda tekurwewa na gotuma magomba go jaso gosira kwa honorable Erija Onsiemo amana mange alienda tokarakana ime na isiku ya Gusii ko bona agenda ko bwati yandi Steven Roban sumo Gusii injenya ya konganjira na ya wanjire turomerane ankyo asomuruberi wensakia anakoza jukwanda igoro yechisemi ime na isiko ya Gusii twabwatera nacho Auta kurwa sense meliende yumundu bemanyerero apigari nyanja mwene kuna maligune chibichago cheira senchera ya bene iriane Brighton Makori. Ndizi TV, Ubwansu.